abo bategetsi uko ari babiri bakinjuye kwa gatanu inyuma yaho leta ya France International RFI mu mfunyapfunyo akaba yuzuzanya nayo amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu yaduhaye avuga ko abo bapfasoni babiri bazize ubutumwa bwa email mu Burundi basaba kwiyubara ku mutekano wabo n'ivyangombwa babwirizwa kwamana mu mihana yabo kugira ngo bashobore kuronka ingene babaho igihe cose umutekano uhungabana. Soko ishobora kwamaza indwi zibiri irimwo ibiribwa, amazi, imiti, kwamana amatelefone arimo umucanwa n'uburyo bwo gushobora guhamagara buzwi nka unité mu Burundi na za chargeur, bakamana n'amafaranga agera ku madolari 500 ku mufuko wabo no kuraba ko baba ahantu. Abadiplomate barasabwa muri iyi email yafashwe, abadiplomate barasabwa guhaha cyane ibyo kurya bishobora kubamaza indwi zibiri cyangwa amezi abiri. Gushyize hanze iyi email yafashwe, barasabwa kuba bafite amazi ahagije yo kunywa nayo gukoresha, ubwo bakagura ari amazi asanzwe. Ubwo ndi kubasomera iyi email. Barasabwa kugira amayinite ahagije mu guhamagara no mu guhamagarwa. Barasabwa kuba batuye ahantu bashobora guhabwa ubutabazi bwihutirwa buri hafi bitagoranye ko ubutabazi bubageraho. Bakora muri ambasade zitandukanye, mvuze abadiplomate harimo abakozi ba ambasade na ambasade, haba harimo ababa mu kigo, baba hanze y'ikigo, haba harimo amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa mpuzamahanga yose akorera muri iki gihugu. Batangiye kugabishwa rero ko ibyihutirwa by'ibanze isaha ku isaha umutekano wabo ushobora kuba mubi. Bari kubabwira uko bashobora kwitwara. Nyuma y'uko rero inzego z'iperereza z'u Burundi documentation ivumbuye amayemeri abantu bari gukoresha babwirana ngo ni mwiyubare, ni bwigengesere, ni mwirinde umutekano isaha ku isaha, dore bishobora guhinduka. Niyo mpamvu rero mugiye kubona kandi koko ibintu bisa n'ibiri guhindura isura kubera mama 23 babiri bagiye. Ntituzi ikiza gukurikira mu gihugu cy'u Burundi. Ijambo nta jambo ndayishimira ndabwira bene gihugu nyuma y'uko ingabo ze zitsinzwe hagufi na harehare, aho zishyikira naho zitishyikira ziri gutsindwa na mama 23. Ntabwo turumva se Barundi cyari butangaze, kandi we yavuze ko atazategereza biriya na biriya, kandi atazemera gupfa nk'impene, atazemera gupfa nk'abakongomani. Ariko ngira ngo iyo ni imvugo nyandagazi yo gusuzugura mugenzi. Abegereye ambasade y'u Burusiya hano uri kujya muri ville bimeze bite? Abegereye ambasade yo muri Kongo hirya y'u Rwanda gatoya bimeze gute? Abegereye ambasade y'Abanyamerika i Burundi bimeze gute? Abantu batandukanye rero uraza gusanga bakubwira ngo byahinduye isura, bihindura n'umuvuno, amazi nta kiri yandi. Nyuma y'uko abadiplomate babiri bataye bakomoka bagahunga ndetse n'u Burundi bukabomora, nyuma y'uko email zigera muri 2 zifashwe zikajyanwa mu rwego rw'iperereza rw'igihugu cy'u Burundi, ariyo makuru tubanje hano ku kiganiro imbere, ari nacyo kiri bukomerezaho muri iki kiganiro tubaha ukuri kw'amakuru tumaze gutohoza. Sebarundi yagize ikibazo cya mama 23 yafashe Kavumu igafata Bukavu, ko Redi Tabara maze igihe mu gacerere ishobora gutera u Burundi nk'uko mama 23 yenda guhirika ubutegetsi bwa Kisekedi Felix Antoine Repubulika Iharanira Intwaro Rusange. Aka kanya tuvugana rero abadiplomate batangiye guta bari komoka mu gihugu cy'u Burundi, kandi email ziri gucicikana bandikirana babwirana ko umutekano wabo isaha ku isaha ushobora guhinduka ukaba mubi. Buno wabonye ko Ubugande bwohereje ingabo gutangira, nawe uhoriza ingabo utangira. None se butangiriye niba byanze ukabona barakubwiye bati gomera aya mazi ni menshi uyafunge atangiza imyaka wahinze muri iki kiyaya, ukayagomera hambere agaca urugomero. Ubwo wayagomeye igoma aca urugomero, uyagomera ku kibuga cy'indege cy'Ikavumu aciye urugomero arirutse, uyagomeye Bukavu arirutse aranza aragucitse. Aya mazi uri buyagomere kugira ngo atagera i Bujumbura? Niba koko ari byo, wasanga ubwoba ufite nawe amakuru ufite wasanga koko bishingiye mu kuri no mu mwemwe. Ariko se niba ntacyo ukoze,
nagira ngo rero nibwirira abantu badukurikira hano ku Mbabazi TV 3 ukore subscribe, ariko aya ni amakuru. Niba uri Burundi senga, haha ibyo kujya ushyire mu nzu. Niba nawe witohoreze uri Bujumbura, tohoza amakuru asumbaya. Uraza gusanga ambasade zose activite bagiraga atariyo bagifite. Abanyamahanga bari Bujumbura activite na circulation bari bafite zahindutse. Uwijambo riguye mu gutwirika mubwira ngo M23 iri guca igiti nibuye, nta rutangira ifite, imeze nka zangabo za Staline zigeze Berlin hano mu murwa mukuru w'Ubudage, ngira ngo ziraca igiti nibuye, ati nta rutangira zifite, kuko Staline niwe watsinze intambara y'isi yose asubiranye inyuma Hitler. Ubu rero niba abadiplomate batangiye guhunga, umutekano mu Burundi urageramiwe. Niba abadiplomate bari guca igiti nibuye, umutekano mu Burundi byahinduye isura. Niba abanyamahanga batangiye bo gukuramo akabo karenge bagakinjura bakomoka, ibintu byafashe indi ntera. Ese ariko rero ngira ngo n'abahanuzi ibyo bahanuye, n'abavugishwa ibyo bavugishijwe, mwembi ibyo babona. Abantu bahoze babwira Pentecoste y'i Burundi ngo nimusenge cyane, ahubwo yigira mu mahera, ibinkunzi y'amahera, ibyo gusengira bireka. Ubu noneho mugiye gusenga ibyo mwatinyaga bibageze, mugiye gusenga. Ariko simpamya neza ko Uburundi bwararangaye. Uburundi burajya kwibuka ibitereko bwasheshe. Uburundi bwararangaye CNDD-FDD, kandi Burundi Sebarundi bagiye bayobora ibice bimwe, ibindi bakabireka. Ugasanga Ingozi hateye imbere, Imwaro hateye inyuma. Ugasanga mu Kamenge hateye imbere, ku Mutakura hateye inyuma. Ugasanga Kanyosha iteye imbere, ariko Bujumbura rirare zitandukanye nta muyaga nkuba bagira. Ni ukuvuga rero ibi bice bimwe na bimwe, ugasanga Jabe iracyafite amazu yo kubw'abakoroni, Bwiza iracyafite amazu yo kubw'abakoroni, ariho na Kinama nuko, ndetse no mu Ngagara nuko. Aha hantu rero uraza gusanga uretse za Kinindo no muri Rohera uduce tumwe na tumwe, ibyo bintu byo kuyobora uduce n'amakaritsiye y'Abahuta y'Abatutsi bibagiraho bibagiraho ingaruka niba nta gikozwe ngo Sebarundi aronke yitegure kare. Erega si ngombwa ko umuntu yitegura intambara ko ayibonye cyangwa yibwiwe cyangwa iri gukomanga. Ubundi umuhanga w'intambara uko tubyumva, je nta ntambara n'imwe narwanye, intambara ndwana n'imwe niyo gukiranuka. Nubwo iyi ntambara je yampitana, nubwo itanampitana, umukristo wese upfuye akijijwe ni inyungu ku mukristo wese ukuri, kandi umukristo utinya urupfu ni ubupagani bumwuzuye. Rero ariko umukristo wese wagira ihishurirwa ry'ahari kujya, ntabwo yagwanira iyi si kuyibamo cyangwa se umuruho n'ibibi byayo. Ngira ngo rero nigarukiye muri iri jambo rimwe numvise cyangwa se nabonye n'abantu bamwe na bamwe bagiye batwandikira, natwe twandikiye tubabaza ngo makuru ki aho ngaho. Ese habyukiye inkuru idasanzwe kandi inkuru isa naho itunguranye kubwo guhunga kw'aba badiplomate. Ngira ngo inzego z'iperereza z'u Burundi zabashije kuvumbura amakuru y'ibanga y'ama-email ambasade zitandukanye, abadiplomate batandukanye bari kwandikirwa n'ibihugu byabo babasaba kugura indya nyinshi cyangwa se ibyo kurya byinshi, kuba bafite abakozi babo kubaha pasiporo byihutirwa zimeze neza ziteye neza, kuba bataba mu bigo bya ambasade bakodesha hanze, bagomba kuba bari ku mihanda ku mabarabara ahantu heza ubutabazi bushobora kubageraho. Muri aba rero babiri bamaze kugenda nk'uko byumvise kuri aka kavideo kabanjije, Uburundi bwahise butangira icyo nakita
kwirukana bo ubwabo kugira ngo hatabaho kugumuka kw'abaturage ngo batangire guhunga, kugumuka kw'abenegihugu, kandi koko niyo bishya bishyira niyo byototera ku mpamvu za M23 cyangwa M23 nyuma y'uko ifashe ikibuga cya Kavumu igafata Bukavu, Uburundi nta mahoro bufite. Koko biravugwa ko Red Tabara imaze igihe mu gacerere, imaze igihe itavuga, yaba iri gufatanya cyangwa iri gufasha M23, noneho bikavugwa ko byaba byoroshye ko iyi M23 nayo izakorera mu ngata igasubiriza mu ndumane cyangwa mu nkoko Red Tabara mu gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uyu munsi none rero abadede bakaba bahuye n'iyi ngorane y'uko abadiplomate bari mu gihugu cy'u Burundi batangiye guhabwa message n'ibihugu byabo ko bagomba kwiyubara, ko bagomba kuba bafite bari magabo, ko bagomba guhaha ibyo kurya byinshi byabamaza indwi zibiri, byabamaza ukwezi. Nyuma y'uko emeri rero zigera muri ebyiri, urwego rw'iperereza ngira ngo muri documentation cyangwa se mu rwego nyine rushinzwe iperereza rw'u Burundi rumaze gufata emeri z'aba diplomate babiri bahagarariye amwe mu mashyirahamwe akomeye nka PAM. Nyuma y'uko rero aya maemeri abiri agaragaye, bandikirana bababwira ngo umutekano ntumeze neza, umutekano ushobora guhungabana, murasabwa amayinite ari muri telefone ahagije, murasabwa gusoma indya zihagije nibura indwi zibiri, ubwo ni ugukora stoke y'ukwezi, murasabwa kuba aho mutuye, aho mutaha byoroshye ko mwahabwa ubutabazi. Ubwo harimo umuntu ujya gupanga inzu agapanga muri rirare, andi akayishyirira mu nyungu ze. Habamo abantu bajya gupanga bagapanga ahantu bigoye, hari akajagari, hari akavuyo, ubutabazi bukaba butamugeraho. Nyuma rero y'ibyo byose, ubwo ngira ngo ukuyemo ambasade y'Uburusiya, izindi ambasade zose zatangiye kugabisha abenegihugu bazo, ukuyemo ambasade y'Abarusiya n'iy'Abashinwa, ariko ambasade y'Amerika, iy'Abafaransa, iy'Ababiligi n'izindi ambasade zitandukanye zirimo zirigisha, zirimo zirabwira abadiplomate bazo, zibamenyesha, zibabwira ngo mube magaba, isaha ku isaha urusasu ruri buvuge. Ngira ngo ugendeye rero kuri aka video k'amasegonda 40 tubanjije imbere, natwe amakuru twayatohoje, duhamagara abantu batandukanye. Nge nabashije guhamagara abantu bari Bujumbura mu mujyi neza, mbabaza amakuru, barambwira bati ikiri hano, ikintu kiri kugaragara hano, hari ubwoba bw'uko isaha n'isaha M23 ikimara gutangaza ko ifite Bukavu mu minwa cyangwa mu ntoki, irahita isa n'ishyigikira Red Tabara kwinjira ku butaka bw'u Burundi, kandi u Burundi ntibwiteguye. U Burundi buri kuvuga ko nta gitoro gihari mu basirikare mu buryo bwo kwiyunguruza. U Burundi bumaranye koko ikibazo cy'ibitoro, abo n'abenegihugu babivuga ko igitoro ari gikeya mu bapolisi, mu basirikare, kandi M23 ngira ngo nta bibazo by'ibitoro ifite. Abenegihugu bakagaragaza ko nyuma y'uko CNDD-FDD ishobora kuba idahemba neza abasirikare, idahemba neza abapolisi, nyuma y'uko CNDD-FDD benshi yabahatiye kujya kurwana muri Kongo batabishaka, ngira ngo uyu munsi wa none uradutuka muri comment ni ibisanzwe, ahubwo iyi nimbabazi TV 3 ukore subscribe, like na share, koko sitwe twazanye akakaga, sinatwe tugateje, ni Sekibi. Ahubwo abarundi ufite ubwenge napfukamarire asenge, injira mu masengesho, niba nta mutakugira wo mu mwebo kazi yake
yego twikomereza iyi nkuru rero. Ubwo narindi kubwira abakote leta bahita bavuga ngo umuntu yanga igihugu cyangwa akunda igihugu. Twe ntitwanga igihugu. Ubuse ninjye wirukanye aba badiplomate babiri, ubuse ninjye wabandikiye mbabwira ngo nimuhahe byinshi hari umutekano mubi, ubuse ninjye babwiye ngo nimushyiremo amayinite ahagije kuko iminara bazayica, amakonegisiyo bayakureho. Ubuse ninjye wababwiye ngo mugomba kugira pasiporo zimeze neza ziri tayari. Ese ninjye wababwiye ngo muture ahashoboka hagaragara kwibarabaraho nabatabare. Kwandika ibi rero wowe usa naho uri mu mikino y'ibyarangiye n'ibyahise ndetse n'ibintu byamaze kuba bigera iyo bigomba kugera. Hoya njye ntaho mpuriye nabyo, ntaho mpuriye na CNDD-FDD. Sinjye ugaba, sindi umugabo wa polisi, sindi umugabo w'ingabo, sindi n'umugabo w'imbonerakure. Nta kintu na kimwe njejwe. Ahubwo biratangaje kuba mwebwe mudashobora kwitegura ngo mubwire n'abaturage uko bagomba kwitwara n'uko bagomba kuba bahagaze, ahubwo abanyamahanga bo basanzwe baba mu gihugu cyanyu bo bakaba bari kuhabwa amakuru ava ibintu bitaraba nabi, bakababwira ngo mwebwe ni mugabe, hababye ni mugabe, ibintu byahindutse, ibintu bifashe indi ntera, ibintu bihinduye isura. Kubona abadiplomate batangiye guhunga, kubona abadiplomate batangiye guhabwa amayemeri ababwira uko bagomba kwitwara, inzego z'iperereza n'ubutasi zamaze kwinjirira abadiplomate mu gihugu cy'u Burundi, amayemeri atangiye gucicikana, umwe yandikira undi amubwira ngo hababye, mube maso, mugire ibyo kurya bihagije, mugire pasiporo zimeze neza, mugire amayinite ahagije, mwisanishe no gutura ahantu ubutabazi bwabageraho vuba. Ibi biragaragara ko hari ikintu bo baba bafitemo amakuru, kandi koko niba Amerika yatangaza ibi bintu ikandikira abayo, ukabona Ubufaransa buri kwandikira mu ibanga, iyo byagiye public ukabona abantu batangiye gucyura abantu babo biri public, ibyo biba byarangiye n'imipaka ibiri gufungwa. Ariko ubu bari kubabwira ngo abakozi ba ambasade zitandukanye, abakozi b'amashyirahamwe y'abanyamahanga atandukanye, nimwegera ambasade zanyu babaha ibyangombwa kandi mumenyekanisha aho muri kubaho muri gutaha, koko umutekano isaha ku isaha ushobora guhungabana. Aba bantu rero ni amakuru bahabwa n'inzego z'iperereza zabo, zishobora kuba ziri muri M23, zishobora kuba ziri muri Kongo, zishobora kuba zifite amakuru y'uko nyuma yo gufata umujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ko bivugwa ko Red Tabara nayo ishobora kujya gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi, kandi aba barwanyi bari kurwana hagati yo gupfa no gukira. Urabona ko ntawe ubatangira. Ubu noneho niba amabata yagera muri 4, Imana idufasha cyane n'umwami Yesu ababe hafi, amabata yagera muri 4 yarari ku kibuga cy'indege cya Kavumu atarwanye, ntiyihagarareho n'umwanya ungana n'isasi ngo hagire n'icyombo gihamagara i Bujumbura ati nimuduhe kajugujugu cyangwa hokobuteri, mudufashe, muduhe ubufasha, muduhe sapoti, muduhe depanaje. Umwanzi atugezeho yitwa M23, kandi ari gukoresha uburyo ubu n'ubu, ahubwo bakiruka bagakizwa n'amaguru. Bigaragara ko igihugu cy'u Burundi, niba ntacyo generali Neva Ndayishimiye va mu magambo, niba ko kuhari atari bya bindi. Sinzi umunyepolitiki umwe wigeze ahagarara i Huye aguma abwira abantu ngo mu minsi mikeya ngo turaba tufashe Kigali. Menya ari Kayibanda, Gerigori Kayibanda, menya ari wigeze avuga ngo mu minsi mikeya ngo baraba bafashe Kigali, ngo bayisubiranye, barahunze barinda bagera muri Kongo. Na n'ubu FDLR ziracyari muri Kongo bazibwira ngo ejo tuzafata ubutegetsi, ejo tuzafata ubutegetsi. Va mu magambo nawe, niba hari intambara ko kuzi, ukaba uri generali utarahawe ipeti n'igifamiliye y'ubugenerali, ukaba utarahawe ipeti n'icyene wabo, Sebarundi. Simpamye ukuntu watsindwa i Goma, ugatsindwa i Kavumu, ugatsindwa Bukavu,
bakagukubita bakakugeza i Bujumbura, uyu munsi wa none ukaba uri kubwira bene gihugu ngo nimuhumure umutekano wanyu uruzuye, ngo intara ya Kirundo ngo abanyarwanda bagomba kumenya iri zina Kirundo aho rikomoka, ngo ni ibirundo by'imirambo n'imibiri n'intumbi z'abanyarwanda, ngo tuzongera tureme n'indi ntara yakwitwa Kirundo cy'intambara ya mama 23. Ntibishoboka, amazi ntakiri yayandi ndayishimiye, ntabwo akiri yayandi. Reba neza ko uhagaze, nibura ubahe n'igitoro gihagije, nibura ubahe amashanyarazi cyangwa se umuriro umuyaga nkuba bihagije, nibura garagara ko nk'umujenerali ku rugamba, fata impoho ujyeyo, hangana ko kugaragaza ubujenerali bwawe, kuvuga unyuraho urengana uvuga ibyo bintu bira. None rero abadiplomate bo bareba kure, abantu bo bareba hirya, abantu bo bari kureba mu ijisho ridasanzwe, bafite maneko zigera ibwina, batangiye kwandikira abantu babo, ababa muri pamu nabagaragaye, aba bahunze nabagaragaye, ababo n'abantu baciriritse babifatiranye Burundi nabwo bivumbura hakiri kare, buhita bunashyiraho itegeko ryo kubirukana kugira ngo abene gihugu batagumuka cyangwa se nabo badahunga igihugu. Ariko niba hari icyo ukwiye kuba wakora, ese nutagikora buno uzagikora ryari? Ese udakoze wagize ngo witeguye gukora ryari? Ubu niho ukwiye kuba waba uhagaze ku ijambo rya Sebarundi, ukavuga ngo ko ku Burundi kuva mu gihe cy'abami bwatsinze u Rwanda, uretse ko atari rwo ruri bugutera, ahubwo uraterwa n'abo uzi, n'abo uri kuvuga, n'abo wowe wemera. Abo rero niba hari icyo wakora, we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo, ubu rero ndayishimiye nawe agaragaye muri uyu murongo abwira Uburundi ko bugomba kuba amagabo. Ngira ngo rero ni naha nasubikira iki kiganiro cyacu, aho dusora ubwa mbere ukore saboni cyangwa subscribe. Iyi ni Imbabazi TV 3, ndabakunda. Ciao ciao, shalom shalom.